Local residents of Wakha under Kethragaon constituency have reported failure in implementation of Jal Jeevan Mission, that is Har Ghar Jal, in Wakha area. Speaking in this regard, President of Wakha Youth Club, Mayang Lambam Vishma, maintained that the claim of 69 households out of total 229 households receiving water under Jal Jeevan Mission is totally incorrect. He asserted that there are only 81 households in Wakha village, and the claim on the official website regarding water connection to 69 houses has come as a big surprise to villagers. It also maintained that the 3 names who are resident of Wakha have also been added in beneficiary list. On the other hand, villages have been struggling to get clean drinking water from a long time. They have been buying water while maintaining that even pipes have not been fixed in Wakha village. Locals have demanded government to provide water connectivity by November 5th, while also warning for agitations in case of failure to fulfill their demands. Jal Jeevan Mission Har Ghar Jal da government ki website ta Wakha da koi yum chaniga kunma pale rambe mashima ai hane first chengok sake Wakha da leba yum only marfuma ta 81 kaktani ani subada Wakha da koi tradition condition tor mesi 69 level le rambe koi ge haiba website sida mashima su yam thina lala ba wafam amane Jal Jeevan Mission Har Ghar Jal na Wakha da yum kun sak pane san to bidumi bising je kari nimit ta ising phangan bikidoi nising ado ising yam tun phangam biro dela khoi jima tam thajarage coming date 5 ke mongda hana tarbi bising ja ising phangan birot kai ma tarta tarkade akhoi ju mari leina ba mongda karang mak phongjang changsit oh natra ai sama khalba wakhal de ai tasena mak mane bharke prime minister honorable Narendra Modi babu da ai se thagen khale maram kai no da Narendra Modi na hai bagi tha khudingi man ki bottle laure ba magi pau khuding da pire ba bharki khunggang lak ka ka da ising phangal haje se da phangal ran da kana ising ona phangal bra bi wang hang ninge det 5 ki mongdu ising tha bi u hai ba se ma ai villager sai te parcel amor sai parcel amor ina ai miang ma phonda mai le ba sing da ai kokna request so ke na ta ke khoi makha ta ba khongchen section da poi ta mo ta ai sa mon hauraga siam sa na ai ready de le yare khoi ne hek lak pa da gi ne chahi tha manga ra tar ura di khaga phangame ba adai phangak ta ba je ai ijan pe han di chahi kuntha to sure sibok si sing phang dana khoi je dum tha suro ba ba khoi sing thi ba khoi cha le ba a da jing da man da lok ta kai da thi ba chala ga wana le le hauji sina kai da ge da water supply moina ising yon ba kang bu si da gi akhoi na ising je tha ma da ahum lak lok ba ani lak lok ba mari lak lok ba si law la pa chahum yang khai ji da moina lak ninge la ye du su lak ning dre akhoi to akhoi ne ising ji pu na ye ba akhoi ma se ising pu ba je akhoi ma pong khang ti akhoi ising naw le mi na ba je ising ji thakni ha ji lai tra ba ising chana bum ta pu ge ani ta pu gen pu na le akhoi ja choki matik to le ba akhoi athu ba matam da ising pi bi ro akhoi wa kha gi ising pi bi dra ga di akhoi yamna makha ta na kai no akhoi na to ba ya ba khana ra ga to ba ya ba tha bo ji to re chi hai ba je akhoi khungjang jang sil da chi hai ba je akhoi nupi ma se nupa ma se loi hai na re ba hu ji ti yum amada ai gi inaw pa ga ai ga pun le ri ba khoi bu ising phangye na government da gi tholi e na khanga hai ge na hai bi re akhoi di hu ising phangye ba ti sahi kun ga tari ni pan sup na yum para puma tam sa wa kha da nga sibok ta ti ising na hai ba mari amada thaksadri ting manung kitang changal laga lai ha ne ising adu adana sana ba ya na san da sana bi da anu akhoi ju yang wa re ising bu lai na bo na ka tra ching bu wa na tra Sumana Google da thoy ha bi ko ju khangja de karanga han moi keno taw da gi bi thauj phange adu bo ai na 2006 da gi lu honga ga icha pakhang phara ga lerak je ngasi bok to ti sing thak phangja dri du ga ai gi center ji gi oina angalwadi gi su smai sing phange na hai bi ba je ta seng na ka na ngasi bok da ngang nu bi gi taw ba kan da di sing je lai da ya da ni lai ga dum season nei ba ko koina du ga koi han hen pa mi sing gi season nei ngasi bok da to ti gi pai po ma sa u ba phangja dri hai ta ai gi sa ta